السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Mahuli mga kamaasan, kamagulangan, katautay manghuran, haa kamasin Allah Ta'ala. Muna-muna, in kita niyo manusia, in nagpapanjari iban nagpaawang kato Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya in nagpaawang kato deng Hawaii, siya in tagdapukato taniyo deng hasawabian, siya in labi makaingat bang uno kita niyo iban bang hisyo kita niyo. Manusia baransin manusia di niyara keingatan in hakikat niya, ayaw pa'y sablaw ta in sabbuton niya na in mga kasipat-sipatan niya, walaupun in hipakilan niya bang siya ring hawno, di da kahatihan iban kaingatan si manusia batbukon siya in nagpaon simbaran niya. Naringa sabihin mga kamaasan, kamakulangan katautay mahuran, way pagduwarwa. Bangkitan niyo way taan, sin nagpapanjari kato taniyo sin hakikat na to, suway na to yadto tay maun, iwan suway na to bunalon. Sabab siya in nagpapanjari kato taniyo. Naringa sabihan,
Maniyo tiyo day na mga hakikat sin manusia muna parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid. Muna in manusia nasabot sin Allah Ta'ala alam sin Quran. In manusia nakalando in kabayin lupahon niya ha mga ni'mat sin Allah Ta'ala. Muna in hikarwa amunain ayat hikatu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Iban bunnal tuod in manusia nakalando in tagi iban sub niya papangalta. Muna innal insana li rabbih lakanud. Matan bunnal tuod in manusia nakalando in kabayin lupahon niya ha mga ni'mat sin Allah Ta'ala kaniya. In hikarwa sifat siyabot sin Allah Ta'ala amunain ayati katu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Iban bunnal tuod in manusia nakalando in sub iban tagi niya papangalta. Hakikat sin manusia. Siabot sin Allah Ta'ala ha ayat kaibanan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Iban, ing kamu yan lando matagi masub. Nakalando insub iban tagi niyo ha mga pangalta. Naray nga sabihin mga kamaasan kamagulangan katawtayin manghuran. Pagkabihat tuin hambok din ang mga sifat sin manusia. Amuin nakalando intagi ibang sub sin manusia papangalta. Paigay in parakala iyan longsing kaiba ng bahasa tested na. Kaya sasakupan na. Sintiat-tiya siyulagan. Bukon niyan hisyugang hisyuin nakasasaksi buat malingkan siyabot daysal sin Allah Ta'ala halong sin Quran amunain ayat hikarwa wa innahu ala dhalika lasyahid. Ginhawa baran sin tiap-tiap manusia in nakasasaksi bang biya diin intari niya ibang sub ni hapangalta ibang bang biya diin in kabayin lupahon niya haamuin ni'mat sin Allah Ta'ala kaniya. Dahil nga sabihan mga kamaasan kamagalangan katawtayin mahuran haara na sin Allah Ta'ala. Way na tuod dumayaw. Haamuin bayta sin Allah Ta'ala kato taniyo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Alhamdulillah. Bang suntuan sa rayaw-rayaw. Uupihan sa rayaw-rayaw. Way nalumyaw indayaw niya din sin Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dahil nga sabihan, pagkain Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, uupihan, suntuan sin kita ni ummat sin Nabi Muhammad, sin suntuan sa rayaw-rayaw. Muna-muna, in Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, naglalangay sinlangay marayaw. Marayaw iwan nakalando indayaw sin sudda sin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sifat sin Allah ta'ala halong sin Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim.
iban matantod in ikaw lan ya Muhammad, in ikaw yan nagdarasin palangay sarayaw-rayaw. Hangkanda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, dain ha mga duaan niya, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Sa amin doon na sadya kita niya panagnaan, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, palayo akako in mga pangaddatan mangi. Ay bimakna, ya Allah, magpatilibon ako kay mo. Dahil hauno-uno na aming pangaddatan mangi. Bimakna, nabahariin pangaddatan parwang kabahari. Aun yan pangaddatan marayaw, aun pangaddatan mangi. Adapun intabi at sinmano siya, matariban masub hapangaddatan marayaw. Ayaw pakalaw ta hindi nakarayawan intao asal marayaw na walaw kun misan intao mangi. Bangyan makita tao marayaw insuddan niya karayawan da siya. Nabiya diin nabaha bang asal intao yaon marayaw na. Naray nga sa obyan, maniyo tiyo. Dain ha mga pangadyon na to haadlaw ini, amuin tungod sin pangaddatan, dain ha mga pangaddatan piyagpatilibunan sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Amuin pangaddatan mangi, in mga pangaddatan mangi mataod, damikyan di naturay sabyato matakitaki ingkatan, sa sumagawa mamarahina dain ha mga piyagpatilibunan sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, amuna in pangaddatan kaikot. Amuna in pangaddatan kaikot. Dain ha mga piyangingindwa sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bimakna rin ha mga parakala piyagpatilibunan sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, amuin sipat kaikot sin manusia. Pagkain manusia, biasin nga sabuta ayat kaina, hatawiat niya lando intagi ibang sub niya papangalta, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daran siya magpatilibon, Allahumma inni a'udhu bika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, magpatilibon ako kay mo, dahil ha amin sipat kabuka atawakan karamag. Iban magpatilibon ako kay mo, dahil ha sipat amuin sipat kaikot. Bimakna, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya nagpatilibon na dahil ha uno-uno, parakala, manunjukisin in parakala yan bukon na yan marayaw. Bang uno'y sabihin piyangin dua, iya angot-angot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimakna amoy sabyan in parakala, dahin ha mga sarayaw-rayaw, amoy in patot na to, day sa pangayon iban angoton. Narain ha mga piyagpangindua, dahin ha mga piyagpatilibunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na in sipat kaikot. Mayta, lang sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, muna-muna, al-bakhilu ba'idun minan nas. In tao ikutan, malayo siya pa mga manusia. Bimana bang in manusia yan nagsisipat sing kaikot. Amin di misan makapamahagi sindiin na in kiyarihil atawakan kiyabus kanya sinallahu ta'ala. Asal-asal in manusia yan malayo sadya pagkahinya manusia. Hikamarwa niya, ba'idun minallah. In manusia nagsisipat sing kaikot malayo, dahil parahmat sinallahu ta'ala. Sawab hambuk yan din ha mga sipat sangi,
amin piyagpatilimunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhikatuniya ba'idun minal jannah, malayo day hasulga, qaribun minan nar, masuk palong sin narka, wali'ayazu billah. Hangkan dahin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, nagpatilimun day sifat kaikot, karena in kaikot yan. Dahin mga nasabot sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ittaquz zulm. Hali kamu, hali iniyo, anibiniyo in paglaog. Bimana, ibot ayaw kamu tod mang laog. Ayaw kamu manganyaya. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Sawab in paglaog, katigid luman haadlaw kana-kana. Lang si mga ulama, banglong ni in mga bariman na manaytay hadan sirat. Mura-murahan in mga bariman, nagdara atawakan nagsasahaya. Bimana, masawa matarang dakuman in papanaw iban sinaamin pagpanaw sin mga bariman sawab masahaya iban masawa matto. Adapun in mga manusia amuin magpanglalaog iban manglalaog in mga iyalong niya katigidluman tigidlum bitu-bituhan haadlaw kana-kana. Bimana way sahaya sin mga manusia yan. In hikarwan niya wattakusyuh. Iban anibiniyo, haliin niyo lang niya in sifat kaikot, amin nakalando in amin kaikot. Maita, fa innahu ahlaka man kana qablakum, amunayan in nakajaja, amunayan in nakajulja na mga ummat na kauna rin kaniyo. In sifat atawakan lang sin mga ulama in kalimat asyuh, amuin tao nakalando in bayaan niya umangot kumawasin diin in hawan harak hakaibanan iban sin nakalando isab in amuin pagpagang ni hariin diin in kiauulinan niya. Bimana long sing kaibanan mga ulama in kaikot al-bukhlu wasyuh sibu dalong niya sa sumakawa in kalimat syuh nakalando long ni in pag-ianon nakalando in kaikot. Hangkanda mga kamaasan, kamakulangan kataw tenuhuran. Tabiat sin manusia, piatarang sin Allah Ta'ala halong sin Quran. Innal insana li rabbihi ila kanud. Hati niya in manusia, nakalando in kabayng lupahon niya nikmat amu imbius iban dihil kanya sin Allah Ta'ala. Hangkanda in manusia, in Rasul sallallahu alaihi wasallam daran magpatilimun day hasipat kaikot bat sabab hatawi at sin manusia haam in magpakalupa siya in sa kaulaula piyakalayo sin Allah Ta'ala in pangalta piyagbuskan niya sin Allah Ta'ala in sa kaulaula in alta iong tiyupot tudya sadya mong kaniya ay kauhati in mga alta yan, bukon yan, deha kusog sin manusia na hasil niya. Bukon in alta yan, dihil sin Allah Ta'ala, tupot sadya paginhawa baran sin manusia yan, bat sumakawa, in parakal ayan piag amanat sin Allah Ta'ala, liyaray sadya rain doon kanya, hasupaya niya, hikapasampay pang mga silatag mustahak. Naring nga sabihan mga kamaasan, kamakulangan kataw tayo mahuran, kalu-kaluha katuntuman na to, indain ha mga baha, piyagkakisa na sin mga kaguruhan na to. In amin to tao, dahin ha mga Banu Israel na kauna. Amin tiyanda sin Allah Ta'ala, in to tao yaon. Muna-muna, amin tao lang gas na inu. Way nabuhok. In hikamarwa niya, amin hambuk tao, kiyugdan sin sakit, sakit pamuti, haging paisan. Ini katunia amuna in tao hutay aun. Intiat-tias yu lagan din kanila, testingan atawakan tianda sin Allah Ta'ala. Inyad to pangitaan. Sari na in Allah Ta'ala asal kaya hatian iban kaya iingatan niya na bang in siyo in
tiap-tiap palangay atawakan pangadatan sin tiap-tiap din kanila yaon. Sa sumagawa, inyad to panghindo na pa mga umat, mapuasin mga tauyat ko. Sakali, piarahan sin Allah Ta'ala into tao yaon hambuk malaikat. Muna-muna, nakadtuin hambuk tao yaon amin langgas na yun, di na pagtuhuan buhok. Iyasu siya bang unimbi ang mga angan-angan niya, kabayaan niya. Injawab niya, bang long niya ako, mabaya ako bang makajari, mapangayo ko long niya patuhan. Tumuwo long niya, magbalik yung buhok ko. Hasupaya dumayaw na magbalik, inamimbi ang mga luparagbos ko. Nabang kaulong niya, bi ang mga pangalta, pangasuan, bang uning kabayaan mo na long niya, damikyan hati niya, mabaya ako long narihilan, unta. Inhambok, nakadturay sa, yasuray sa biyasim pangasusim bihato. Amuin, tiyugdan sin sakit pamuti, na long niya, ing kabayaan ko, lumano long ning gimpaisan ko. Sukul di naman ako long niya, ang mga gura-guraon, udyo-udyoon sin mga pagkahi ko. Damikyan, iya suray sa siya bang uning kabayang pangaltahil ka niya, lalong niya misanda kumalong niya sapi. In buta, na in pangayo niya, bang manda kulong niya makita da magbalik. Iya siya bang uning pangalta kabayang niya, na misanda kumalong niya bili-bili. Haupuon ta in mga tao yaon, bang uning piyangayo, dihil sin Allah Ta'ala kanila. Sa ambil na lang tain mga pangaltayat to timaod, di matong inwakto. Pirahan sin Allah Ta'ala nagbalik, hambuk malaikat nagpasaro pamano siya. Namiyat to na, panagnaan, paamuin, magkulang maglawi, bang wala da nagliyo inamuin, hapanong tumpo. Panagnaan, nakadto na lang tabiayan, intaw amuin langgas na inu. Nagpasaro pa na bihatin dagbos. Mangayo akulong niya. Hati niya, ando, mangayo akulong niya rin ha, mga lijiki, amin lijiki kay mo sinallahu ta'ala. Na unin arisin tao yan. Di akulong niya makarihil kay mo. Di akulong niya makarihil kay mo. Bang mga kato inini na mga hulas sang sa ako sa ini. Long sin tao yaon. Bukon kalong niya in ikaw yan, biada kako na kauna. Hati niya bukon ka in ikaw yan nakauna biya miskin-miskin day sab. In ikaw yan long talanggas in uri abang makatuway buhok. Iwan in ikaw yan long niya miskin bukon. In mga pangaltayan asal bang makatuin kami asal dayan in mga yan nawaris ko iwan long tapusa kasim maumaas ko. Nalong sin malaikat banglong niya bukon banglong niya puting mo bukon bunaling kaptangan mo yan. Bang mandalong niya mangumbalik da, pabalikon na sin Allah Ta'ala yung kahalan mo biasing kain na tagna. Nagbalik. Naig in pangalta, nagbalik in karya salisin amuin biasing kain na tagna in manusya iyon. Miyadto na isa pahikarwa. Damikian biadahat to piag maikot in amuin biusin Allah Ta'ala way rimihil. Damikian bialik de sa sinallahu ta'ala imbiya sing kainatag na hamano siya iyan. In amin sakit pamuti nangumbalik. Sarta nalawa de sabing pangalta niya. Pag abot pa amin buta, unin akisim buta yaon. Laong niya, kawa na kauri indiin law ning kabayaan mo. Allahu Akbar. Kawa na kaulong niyari indiin ning kabayaan mo, iniyan law niya ni'mat, piarasin Allahu ta'ala. Bismillah, kawa na kaw. Naring nga sabihan, halaw sinto tao yato, hambuk da in nakapas, hapanisting iman panandasin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya dahad to mga kamaasan kamagulangan katautay mahuran. In tiap-tiap siyo lagandain hamano siya tumtungon na to. Hawala pa kita niyo limahil, misan in limahil na kita niyo. Misan in limaas na atawakan haumulan na to ini. Di nato dayan asal abutan simpikilan nato bangday hauno kita niyo iban biya din kita niyo inasil nato hapanagnan hawala pa kita niyo limahil maripadun niya. Habihaon in tiap-tiap manusya limahil padun niya alhamdulillah
hawala palimahil manusia asal auna kaya tutuput sinallahu ta'ala hatiap-tiap manusia lijiki. Alhamdulillah. Ilijiki si manusia. Alhamdulillah. Misampauno di yan maubos. Atawakan ilijiki yan. Masih ilijiki si manusia sa kain mo amin buhi pa in manusia. Bimakna bang yan ilijiki yan ubos na patay na manusia. Na alhamdulillah, in tiap-tiap din katuutan niyo, way piyagmimilikan. Ayaw pangalta imbyusin Allah Ta'ala katuutan niyo in katu. Walau pun ginhawabaran, kaboy si manusia, bukon kita niyo in tagdapo. Dahil nga sabihan mga kamaasan, kamagulangan kataw tayo mahuran. Sipat din nga mga sipat piyag patilibunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na in sipat kaikot, amo in pag-anad-anaran sin kita niyo, amo in bang biya diin, lang tamapu sin tiap-tiap din kato taniyo in sipat yan sawab din mga sipat sangi piyag patilibunan sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam murah-murahan bang man kita niyo anugharaan sin Allah ta'ala haamuin parihalaon sin Allah ta'ala din nga sipat amuin sipat piyag patilibunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban bang man kita niyo anugharaan da sin Allah ta'ala amuin sipat sarayaw-rayaw biya na sin sipat sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga kamaasan, kamakulangan katawten mahuran. Bukon na ing kamatauran din ang mga bangsa muslimin labi luba ning kamaasan kamakulangan aming pag-iyanon awam tungod sin pagparihala sin mga pangaltabyo sin Allah Ta'ala. Alhamdulillah kikita kaya sasakupan na to bang biya diin in pagparihala haamuin mga pangalta biyusin Allah Ta'ala hatiap-tiap din kato tanyo. Basta intaw yan halul akkal da way kakitaan mo tao yaon nagdurog in alta biyus kanya sin Allah sunugon niya. Way di kaw makita tao tagaakal pagpirit-piriton niya in alta biyus kanya sin Allah. Way di kaw makita manusia pasaran ni in pangalta ni hibutang ni hawa sin bay niya. Way di kaw manusia, di kaw makita manusia tagaakal amuin pag-iyanon haman-hamanon niya in pangalta biyus kanya sin Tuhan. Sumakawa in tiap-tiap siyulakan nagtatali bang biya din haunuhi kabutang marayaw mapahon mahugot aming pagtawagon secured dakuman in pangalta haamin di maabot kawaon sin mga isiw-siw na mabaya mga wasin alta yan sambil in kaibanan nagpamina mga sin amuin bubutangan
amin way makaukap kanya buat malengkan baran niyara. Sambil in kaibanan, atas amin pag-iyanon hideposit pa mga bangko. Dugaing dasal lang na in alta yaon diararamo. Iban sin yaon tiyataw mulong tahabangko. Biyahayan in dagbus niya. Bihayan in pag-ayad sin manu si hapangalta. Naray nga sobyan mga kamaasan, kamagulangan katautay mahuran. Suway na to rin sa tumtumon. Dayin ha mga sahugot-hugot. Dayin ha mga sarayaw-rayaw. Dayin ha mga salingkat-lingkat. Amuin way na tuod. Makakawasin alta amuin piagbus kay mo sin Allah. Bang mo yan hideposit habang ko sin Allahu Ta'ala. Bang mo yan hipangandol pa Allahu Ta'ala in pangalta mo yan. Tumtumahadlaw ka na. Bang kau mag-withdraw, labi pa din sinamin deposit mo isa Allahu Ta'ala. Allahu Akbar. Bang diha dunya, amin pag iyang nag-deposit ka pa bangko, in makajari mo ra withdrawon, bang pilain amin kaya deposit mo yato. Ada pun di kau makajari ko mawasin labi-labihan sin mga deposit yato bihayan. Ada pun inhaadlaw kana. At awakan amin pag-iyan ng bangsa upama hindi habangko. Bangkaw nakadeposit hang kamilyon. Pila tahon niya tum. Ada ka lang mawidro mo lang niya mga hang kamilyon. Iban hang katos ngay mo sa upama sadya. Sa tumtuma. Inha Allahu Ta'ala bang deposit mo impangalta mo yan pa Allahu Ta'ala. Mura-murahan tamba manamba intaod sing karayawan. Kawakan mo hakana-kana, haadlaw kana-kana. Insyaallah Ta'ala. Nahangkanda mga kamaasan, kamakulangan. Bang bihat tulong sing kaibanan in mindset, sin manusia. Amin bang biya din in alta yan, kauhan mo, iban kabayaan mo, amin suway tumaod, iban sin tumaod, iban tumaod pataon pa sin Allah Ta'ala, gaman papagbarakaton pa sin Allah, iban lipaton pa satta, hipakita dakay mo sin Allah Ta'ala, hadlaw kana, kabakan murad, in piyagtuyuan mo, butangan pa amuin sarayaw-rayaw, bubutangan amo na in long tabihan ni deposit mo pa bangko sin Allah Ta'ala. Na uno ba yan long niya tuwan? Na mataod sa yan. Mataod sa yan in bangko sin Allah Ta'ala. Hibutang mo, in alta mo yan. Bima na ipagbalanja mo ha mo indiin hinhikarew pa akama. Masya Allah Ta'ala. Way risab sala niya, ipami mo pagkaon, alhamdulillah, makaon mo. Sa tumtuma, in amin, yubos mo, kaya magdong magadlaw, kaano pa kauli magdo na riya doon nga inlagdo mo. Magkaon, mag-inom, amo mo rin lagdo mo. Sa sumakawa, ubos mo kumaumpag sa'yo mo biyahiyan, hiintaw mo ra, tawakan higwa mo ra. Ubos mo inumon, damikyan, hiihi mo ra yan. Sa sumakawa, tumtuma, insalingkat-lingkat, aming ganta, Masya Allah Ta'ala, hikapagguna aming ganta, haadlaw gana insya Allah Ta'ala, nakakitaan mo, sinyaun, inpiaglugtuan mo hadunya, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namura-murahan mga kamaasan, di na ako magtukila, long kubutangan in alta mo, maun butangan in iyan, in kwan mo biya ini, di na, kihatihan na to dayan bang hauno, hakatan hinang marayaw, Masya Allah Ta'ala, butangan in pangalta mo, paamuing gaman, sumambu iwan sin, magtatao papagbarakaton pa sin Allah Ta'ala, aming pag-iyanon, sure na sure kau, parihala in alta mo yan, naada pun, bang mo yan, biya mga long tamabiya na sin kaibanan, na bihato bihini sabulak way na agniya biayan nari mura kaingatan bang nakapangkay na in pangalta mo na mura-murahan mga kamaasan kamakulangan katawtin manguran na pangayon na to na sadya amuin pa Allah Ta'ala tabangon niya iban tabangan niya kita taufikan kita niyo iban panduan kita niyo pasarayaw-rayaw na hinang iban sarayaw-rayaw na long taamalan aming ganta, insyaallah Ta'ala, makatudyo kita niyo pakaamuhan, iban magpatilibon kita niyo bang man, kita niyo rida, makaagad din ha mga tao,
amuin nalawng imansin nakasiha deng ha amuin dan mabuntol insyaallah taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إني دعيت فأمين مدعوك تنفك من كم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوة. يا حي يا قيوم بك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو فلا